I pozdrav ljudi, dobrodošli na Spirit Game. Danas igramo Hitman 2. I pokušat ću da pređem iz prvoga puta. Dobro. Možemo da počnemo. Ovi dvoje treba izgleda da ubijemo. Dobro. Ajmo. Kako si ružan, jeboti sebi. Mala ko zmija. Često ima vode u serijalu. Trke, aha. Knoh. Kronstadt RK Mark soon fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries new racing. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk a chance to win for the third year in a row. The stakes are as high as they get. Dobro. Inače, ovo je druga epizoda na mom kanalu o Hitmanu. Prva je dobro prošla. Dobro, vidi imamo cvike, a? Vidi ga. Smo lepi, a? Malo ćela si ja, ali dobro. Dobro ljudi, dobro. Dobro, X. Pretresane. Q, da li treba ga ubiti? Ćemo vidjeti. Super. Malo da se prošetamo. Robert Knoh. To mi pokazuje na mapi. Ajde čiča marš u pičku mater. Auta piče li ga piče. Aha, eto je meta. Či u njega se oblačimo. Ima i pandure. Dobro. Može da me ugleda, znači. Ok, spala mi je markacija, šta je već. Dobro. Novčići. Kupimo novčiće. To će nam trebati. Imamo masu, imamo opet marku. Markaciju. Dobro smo prošli.
E. To ćemo tu. Dobro. To smo rešili. To. D. Dobro. Gleda me polzajac. Da ćemo te tepimo. Tako. Tamo bandura. Right there. Hands in the air, nice and slow. To, sad ćemo ti jebati kevu. Ko? Da. Vuci govno! Vuci govno! U govna! Tako to. Ajde. Da. Da ga nesemo. Super. Ona nije nikom javio. Da, idemo vamo, no. Vam. Tu. X. Da. Ćemo da ima da smo dobro radili. Treba da pokupimo jedan deo vam. Can you go and see what's going on? Okay. To je to. Idemo dalje. Sljedeći. I kilamo sad damu. Kurvo mora. Kad dama. Možda taka kola nije ona dama. Kurva mafijaš. Target down. Next up, Robin Hooks. Dobro. To smo rešili. Sad ćemo da odemo po odjela. A mogli bi da pokupimo onaj security odjela. Dobro. Ne odspotuje. Dobro, super. Super. Gdje ste drugari? Šta ima drugari? A ja idem vamo na. Dobro. To. To. Super.
ćemo sad. Tako, F1. Pa. Možemo ovim podzemljem dođemo ovdje i ovdje. Možemo. Cool. Super. Kada? Evo ga da mjesto. Dobro. Dalje. Dobro nam ide za sad. Izvinite što pušim, moram da zadrmanim. Šta još? Robert. Super, idemo. Ti Robert. Nisu. Eno ga gore. To. Robert u knohu gorsi. F1 kod možda prođemo. Tamo. Idemo pravo na ulaz, izlaz. Da. Ćemo. Ajmo da gore. Tebe. Spotočemo. Sad ćemo na te utek. Tako. Te. Učemo. Ćemo te baciti. Može ovo da otvoriti. Može. Super. To uvatimo. Tako. Šta imamo ovdje? Ajde. Što ćemo
istine. Sad si ga jebo, Robertno. Da idemo. Evo vidi kameru. Tamo. Da ja mogu da prođem. Tamo da prođem. Tako. Ovo. Yeah, Robert Knox owns the whole thing. He straight up just bought it. Gledajte šta je to sve roslo i nema. Sve pozlačeno. Evo vam. Što je neka sala, šta je? Ma i riba. To zabacimo, a? Šta ti misliš? Sad. Tam sigurno planiraju akvarij. Gdje je naša meta? Brže. Tu nam pošli. Gore ne. Hang on, 47. Robert Knox's calendar shows a meeting with a Ted Mendez, a defense funding consultant with the US military. Must be related to that robot. Maybe you can find Mendez somewhere. Je to. Those are not your clothes. Ko? Čemu tebe? Ja sam ovaj
Pištolj. Idemo se promijenila situacija. Glad to see the security detail here. Dalje ide kart. You're sure you fixed all outstanding That issues? is Robert Knox, genius inventor, black markets weapons dealer, and Providence defector. Robert Knox, genius inventor, Sad ćemo black to ver. markets weapons dealer, and Providence defector. Surely you must have opened up business by now. I'll be damned. You want to fight? Both targets down. Well done, 47. Head for an exit, and we'll speak again soon. Dobro. Bežimo, kod nas noga nosi. Dobro. Jedan mi je 171, jedan 50, dobro, 50. To je opet brod. Što odvrda je to marina? Dalje ovog ključa. Ključe. Čamac mi je tu. Gdje je ključ? Šta se očuje? Pa, izgleda da je tamo ključ. To je da se krije. Gdje je ključ? Tamo jedno, tamo jedno. Sve su zahvaćene.
Ne, tam nisu zaključene. Dobro. Idemo na one koje nisu zaključane. Ovo možda prođem. Dobro da ima i koje nisu zaključane. Security on staff. Sto metara. Security details. To je to. Vidimo se drugari. Pozdrav, lajkujte, subscribeujte se i zapratite. To je to za danas. Pozdrav Spirit. Da vidimo još i kraj. Sada nam se otvori sljedeća misija i to će to biti. Nije još kraj, moramo gledati još i trailer za sljedeću. Shanghai. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading, and now we are axing our own. Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't. He's the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptoms. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone has time to offer themselves. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't, We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on, but before 89, nothing. No records of any kind. Now, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about
killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need Ok, to sad imamo opasnu borbu. Dobro. Super, ništa društvo. Vidimo se sljedećeg puta. Lajkujte, subujte. Pretplatite se, ostavite zvonce. Označite ga. Hvala. Do sljedećeg viđenja. Ćao, zdravo.